Budaya Brian kuno. Lagunya korong banget ya. Oh iya iya benar. Blackman, Wong Iren. Opai Brian. Opai Brian kedik. Opai Brian. Si lagi di Malaysia. Upin Ipinnya ketemu turun, Upin Ipinnya kuno. Terus tak sebut naarane sing angone molak balik naatine. Oh, caranya mengonor. Carane berarti Opa Brian bukan bagi sebutin arane Opa Brian. Aku tekani hatine sedok. Cari Bunda Brian gampang si korong. Cari Bunda Brian iya dengan apa sih dok? Asli masalah undang-undang nih Bunda berarti sehati orang bakal karo sejene cenok. Tapi sarung koko kopian lagi butuh orang. Opai Brian cari Opa Brian ini aja wakil cenok. Cari Opa Brian ini keduk malah gepok Opai Brian balik maning ning si undangan maning dok. Ini apa? Ajian semarpu carane terkejut bumine bulune tersebut naarane Opa Brian si anggone bolak balik naatine aja wakil Opa Brian hari Bunda Brian mau wis ora bakal karo wong sejen sedenganan. Opa Brian terima kasih. Brian ini dia kakak beli konon. Iya ya. Bukan beli korong ini dari kakaknya Brian ta. Berarti gini, Mama Brian wis durung. Ya patungan kalau Opa Brian inganan. Wong ira selingkuh apa cimangte sampeyan motor PCX kula demen aduh kang ambung-ambungan maju terus pantang mundur bos terus tandur digoyang si kadoan ngakali kula ngakali sampeyan malah gepok balik maning ning si badan. cari Opa Brian ini apa cedok? Sambat ayah lingkuan kalah jampik
gawe ini Oh, ngorong kira. 100 kanaya. Korong kubora. Sobun. Eh. Sobun. Kura-kura.